Ja sam jedna od onih osoba koja je kao jako mala znala da je umjetnost moj poziv. Bilo je samo pitanje kako će ta umjetnost i u kom obliku bit. Joj, Duška, hajde odaberi nešto možda digitalno malo, možda ćeš bolje zaraditi u životu. Kao tako mi je rekao. Danas razgovaramo sa jednom izuzetno talentiranom ženom. Ona je pokušala stati i iza i ispred kamere, a njezine fotografije pružaju osjećaj topline i nježnosti. Dobar dan, dragi gledatelji, i dobrodošli u podcast Niš konkretno. A danas je s nama fotografkinja i influencerica Duška Stepanov. Dobar dan. Dobar dan, hvala puno na pozivu i na tako lijepom predstavljanju. Ništa. Evo, ja ću krenuti za početak da bi vas zamolila da za one koji vas ne znaju, da se malo predstavite. Pa evo, za one koji me ne znaju, ja sam Duška i ja jesam fotografkinja. Pokraj fotografije, koja je moja najveća ljubav i moram reći prva ljubav, bavim se kreiranjem sadržaja za društvene mreže. Dakle, dosta sam na društvenim mrežama, radim videe za društvene mreže u jednom malo drugačijem stilu nego što je fotografija. Dakle, u jednom lifestyle, svakodnevnom pogledu kako život može izgledati. I inače sam jako obiteljska osoba. I zapravo to je to. A kada i kako se zapravo javila ta vaša ljubav prema fotografiji? Pa ja sam jedna od onih osoba koja je kao jako mala znala da je umjetnost moj poziv. Bilo je samo pitanje kako će ta umjetnost i u kom obliku bit. Silno sam htjela biti slikarica kad sam bila mala i onda se sjećam da mi je tata rekao, joj, Duška, hajde odaberi nešto možda digitalno malo, možda ćeš bolje zaraditi u životu. Kao tako mi je rekao, kao idi za tim. Ja sam razmišljala, ne, ali kako mi je super biti slikarica. I onda znam da sam listala one povijesti umjetnosti, meni su to prekrasne knjige, bile to mi onak divno bilo kad sam bila mala. I imala sam jednu knjigu sa fotografijama koje su bile crno-bijele i meni se to jako dopalo. I kasnije jesam upisala i srednju umjetničku školu i uvijek mi je fotografija bila najveći interes. Radila sam i u mračnoj sobi, moram se pohvaliti. Isprobala sam to, onak sam kačila kao u filmovima, onako potkice za onako da se suše, tako da sam i to isprobala. I kasnije, normalno u digitalnom svijetu sam, kad sam uspjela, otvorila svoj studio fotografski, izašla iz posla koji sam morala raditi da bi zaradila novce, da mogu raditi ono što volim. I onda je sve nekako krenulo, tako ta moja ljubav se krenula razvijati i to je to. Lijepo. A spomenuli ste sada bili mračnu sobu. Da. Koliko vam je to bilo zahtjevno? Biste li se ikad vratili možda u taj period? Pa zahtjevno. Mislim, to je bilo čisto radi učenja. Čisto isprobati nešto jer je to povijest fotografije i meni je to bilo izuzetno zabavno. To je jako zabavno. Jel tako može funkcionirati danas, recimo, kao posao? Neki vjerojatno ne, ali je super za znat. Drago mi je da sam to iskusila, ajmo tako. Odlično. Kad smo već kod tih zahtjevnih dijelova, što biste izdvojili kao trenutno najzahtjevniji dio u vašem poslu i zašto? Ok, to je kompleksno pitanje i jako mi se sviđa to pitanje. Najzahtjevniji dio u mom poslu trenutačno je nastaviti biti originalan i vjeran sebi, jer ja sam duboko sad u tom svijetu kreativnosti i svi imamo neki svoj footprint, što znate jako dobro, svi vi u kreativnim poslovima i u kreativnoj školi. I želim ostati vjerna sebi, ne želim da me ponesu nekakve struje, želim dugoročno raditi na tome, ali isto tako želim biti i želim da se to drugima dopadne. Jer nekad mi umjetnici sami uđemo u neki naš svijet i radimo nešto što niko ne razumije. Što je samo nama zanimljivo. Nama je zanimljivo i nama je to super. Ali ako je to i posao u isto vrijeme od kog se trebaju i zaraditi novci i graditi daljnja karijera, onda se treba napraviti ta prilagodba između te nekakve umjetnosti i praktičnog rješenja koje se svima sviđa, ajmo tako reći. Da, zapravo razmišljati za svih, ne samo za sebe. A koji vam dio u vašem radnom danu stvara neku najveću sreću?
Vidjela sam pitanje kako izgleda moj radni dan i to je najteže odgovoriti jer ja radim onako neobično. Nekad radim jako puno, radit ću 12 sati, nekad iskreno ću uzeti odmor ako tako osjećam. Jako sam zahvalna da sam došla do te točke jer mislim isto da i mi kreativci trebamo raditi kad osjećamo nalet kreativnosti i onda dati sve od sebe. Tako da bi rekla da najviše volim kad moj dan izgleda kad se ja probudim s vizijom nekakvom i samo sebi zacrtam danas moram snimiti to i to će izgledati tako i tako, tako onda samo ovak idem, onda me djeca presretnu, Fabio me presretnu, pa što ti radiš, a ja u svom nekom kao u svojoj nekoj viziji u realizaciji i to možda najviše volim što se tiče kreativnosti i posla i snimanja. Da, onda samo letite kroz dan i to je to, samo idete, čak i ovi, ako se desi nešto po putu, onda samo Da, sklanjam distrakcije. Mislim, vjerujem da vam je poznato to. Da. Kad ste fokusirani, samo to, ništa drugo ne postoji. Jeste li ikada razmišljali o odustajanju od fotografije? Jesam. Razmišljala sam o odustajanju. Ali bih rekla da kroz moju fotografsku, ako se fokusiram samo na fotografsku karijeru, bez ove video karijere sa strane, je uvijek bilo ups and downsa u smislu, opet ću se pozvati na to da kreativan rad će u nekom trenutku prezasititi kreativca. I ja jesam jedno vrijeme, prvo sam se bavila portretima veće djece, obiteljskim portretima. Onda mi je to nekako me malo prezasitilo i onda nisam znala što, onda sam krenula na male bebe, one tek rođene bebice sam fotkala. Onda i to je u jednom trenutku isto kao došlo do neke vrste, ok, sad trebam ići dalje. Jednostavno trebam ići dalje. To je predivno, volim to, ali trebam ići dalje. Tako da je bilo trenutaka kad sam ja željela odustati u potpunosti, kad sam to stavila sa strane i onda bi se opet skupila ta energija i onda bi opet krenula u nekim nove projekte, na primjer kao Lobor gradi, fotografija starijih ljudi. To mi je onako baš prekrasno i potpuno različito od svega do tad. Tako da u tom poslu je meni osobno. Tako da ima često nekakvih preokreta. I to je ok. Jasno. Mislim da je to ok, jer onda i doživim taj neku vrstu pika. Svaki put kad napravim preokret. Da, onda ima prostora još za rast. Ima prostora za rast, da, i za promjene i tako, da. Što vam je zapravo pomoglo da se probijete brže, bolje, kroz javnost? Dobro, to je jedno dobro pitanje u smislu da to može svakom koristiti koji je u poslu fotografije ili bilo kakve videoprodukcije. Ako pričamo o samoj fotografiji, neću okolišati, meni je pomogao Instagram. Ja sam jednostavno u jednom trenutku, baš sam onako si zacrtala, to je još, ne znam kada je to bilo, Instagram još bio, ne znam, evo, to je bilo 2017. možda tako nešto, kad sam ja rekla, ok, poslikala sam sve moje susjede, sve moje susjede, svakog kog sam mogla naći ovak da poslikam kao radi prakse sam poslikala i onda sam rekla ok, ja sad moram se oglašavati, ja sam krenula sama stavljati te fotografije na Instagram, pisati dugačke captione za te slike, kako sam ja došla od toga, snimati BTS kao behind the scenes, kako bi ja ufotkala tu fotku. Ja sam to i na YouTube dizala prije te kao kak sam ja došla do određene fotografije i mene je to zapravo i podiglo, u smislu da su drugi ljudi imali onda prilike da to vide, to mene nije koštalo financijski ništa i mogla sam raditi na tome da proširim saznanje o toj mojoj fotografiji. Tako da mene je to spasilo. Spasilo u smislu, omogućilo mi da nastavim dalje. Da vas ljudi više primijete. Da me znaju jednostavno više. I onda je to zapravo na taj način prešlo u taj neki svakodnevnu, ajmo reći, rutinu, pa ste onda prešli u influencerski taj... Ja sam tek kad sam na Instagramu počela stavljati svoje fotografije, dobila tu mogućnost da imam toliko klijenata da mogu otvoriti svoj studio fotografski. I onda sam rekla u jednom trenutku, ok, ja sam bukirana zapravo. Mene ljudi bukiraju jer su vidjeli moje fotke i sviđa im se to što vide. I onda sam kroz neko vrijeme otvorila fotografski studio gdje sam prebacila, više nije bilo ono toliko vanjska fotografija, prije sam voljela više u prirodi, a sam se prebacila na studijsku, što je bio odličan potez jer sam tad toliko dobro savladala svjetlo, rasvjetu. Ja sama sebe smatram majstorom rasvjete. I to je isključivo u studijskom tom dijelu nastalo.
Tako da onda je onda sam bila prebukirana pak u studiju u jednom trenutku je toga bilo jednostavno previše, jer ja sam ja jedina radim to, kad ja ne radim nema ko drugi raditi. Onda sam kasnije imala i pomoć u studiju i suradnike, ali uglavnom da, to je jednostavno samo oglašavanje danas odlično i mislim da zapravo jako dostupno svima. Da, itekako. A kako onda komentirate ovu hiperprodukciju zapravo, što ima sve više tako Gen Z mladih koji fotografiraju pa se tako prokušavaju probiti zapravo bez trenutno još završene škole? Ja ne vidim problem u tome nikakav. Zapravo dapače, ko je talentiran, ko ima u sebi to, dapače nek da sve od sebe, nek proba uspjeti. Ja znam puno mladih talentiranih ljudi koji su završili matematiku, ali vole fotografiju i imaju ono predivnu online galeriju na Instagramu i stvarno volim to pogledati. Ali to nemaju svi naravno. I nemamo svi dar za, i nemamo svi i upornost. Znamo svi da je 20% taj neki talenat, ali zbilja 80% radi vježba i trud, svakodnevno zalaganje. Tako da ako se neko želi isprobati u tome, dapače, zašto da ne? Sad, rekli ste kao da je previše svega toga trenutačno. Ja se slažem da je, ali mislim da prava originalnost i ono prava nekakva kreativnost će uvijek naći put do ljudi koji će to prepoznati. Baš vjerujem u to. Da, ako se dovoljno potrudimo. Ako se opet moramo uložiti sebe da bi došli do toga. Evo, sad ću se opet vratiti na influencerstvo. Koliko vam je, postane li vam nekad naporno tako dijeliti taj svoj privatan život sa javnošću? Da. Ali moram reći da privatan život, influenceri dijele onoliko koliko žele. Influenceri ne dijele svoj pravi privatan život većinom. Životi su normalni, svi imamo neke dijelove kad nije lijepo i dijelove kad je super i možda su influenceri skloni podijeliti kad je super. Tako da svima želim reći i ovim putem ne vjerujte svemu što vidite online. Ne mora nužno biti ni istina, ni nužno ne mora biti da ta osoba nema druge probleme iza toga. Moja privatnost je jako dobro sačuvana. Ja jako dobro znam što dijelim, a što ne i dijelim onoliko koliko mi je ugodno. Tako da, umorim se nekad, kao i u svakom poslu, ali ne u smislu kao joj, što sam podijelila, svi su sad vidjeli. Ne, nisam, promislila sam prvo. Da. To je kad snimiš nešto prije... pa reci. Da, prije nego pritisneš post, pogledaš video. Da. A na koji način vi komunicirate s publikom? Desi li vam se nekad da vam se ljudi jave zato što vide nešto na Instagramu, pa to da prokomentiraju i tako? Pa da, to je normalno. Zapravo jako puno ljudi se javlja, jako puno ljudi pita za nešto. Od jednostavnih pitanja gdje ste kupili cipele do komentara ja bi na tvom mjestu ovako i ovako, baš... I to je u redu. Ljudi misle da mene možda poznaju i da sam im bliža jer me gledaju na dnevnoj bazi. Ja njih ne poznajem, ali obzirom da je meni jasan taj faktor, ja ću uvijek biti srdačna koliko mogu i uvijek ću uvažiti i komentar i konstruktivnu kritiku. Tako da to je dio posla i to je sasvim ok. Onda znate da radite dobar posao ako dobite neki način feedbacka. Koju biste fotografiju izdvojili da vam je najdraža koju ste fotografirali? Ili možda par, ako baš. Ima jedna fotografija, mogu je poslati kasnije pa je možete podijeliti. Jedne djevojke koju sam fotografirala, bila sam na jednom putovanju u Hercegovini i prolazila sam kroz jedno mjesto i upoznala sam se sa nekakvom grupom ljudi iz Portugala i tu je bila jedna djevojka koja je imala jako narančastu kosu, jako puno pjegica na licu, baš onako cijela je bila osuta pjegica, a možda 14-15 godina je imala. Ja sam ju upitala, kao jako mi je lijepo tvoje lice, ali te mogu fotkati? I ta fotka je nastala u 3 minute, doslovno ovako stale, tu je neki vjetrić, malo ovako potegnuo njenu kosu, izgleda kao da sam radila na toj fotki 2 tjedna. Nisam. I ja sam tu fotku napravila u crno-bijeloj varijanti i malo sam naglasila njene pjegice.
I meni je to ono predivna fotografija. Ja volim ljude fotografirati, volim hvatati tu emociju, ali zbog te njene posebnosti, jer je tako pjegava, s tom tako kosom i tako je nastala ta fotka na tom proputovanju i ona iz Portugala, onak sve nekako show i to mi je možda jedna od najdražih fotki. Druga najdraža mi je u Loborgradu kad smo slikali, kad sam ja fotografirala štićenike Loborgrada, to su ti ljudi sa poteškoćama mentalnim, stariji. To je moj autoportret sa jednim od tih štićenika koji je bio onako mlađi i on je uvijek kao dolazio i išao je za mnom i za mojom kolegicom, on će nama pomoći. On smo njemu kao dali, on je nosio nekakve žice tamo, kablove i to. I bilo je jedno veliko ogledalo u tom porušenom dvorcu cijelom. Ja sam ovako krenula fotoaparat ka tom ogledalom i uslikala sam sebe i njega. I za mene je to bilo jako emotivno jer je on bio tako srdačan i drag, a zapravo osoba sa teškim poteškoćama, bez obitelji, koji živi napušten u toj bolničkoj ustanovi. I to mi onako nosi mi emociju. To mi je evo. Itekako. Da. A ako je išta bitno, to je bitno da fotografija prenese emociju. Da, zapravo, da. Onda je jasno zašto su vam toliko posebne. Što biste izdvojili kao neki najveći izazov kreativnog biznisa danas? Mislim da je mnogima ogroman izazov, postaje nam izazov AI. Osobno smatram da AI nikad neće zamijeniti tu ljudsku emociju koju mi možemo prenijeti u fotografiju ili u video. To se nikad neće zamijeniti, ali vidim da se mnogi boje i strijepe od toga, kao AI je napravio tak dobre kao neke apstraktne fotke, a to su neki umjetnici radili isto, taj neki strah se stvara. Ali osobno mislim da AI nikad neće zamijeniti tu neku emociju koju mi možemo prenijeti, da je taj naš osobni footprint uvijek bolji i jači, ali evo vidjet ćemo. Mislim, ipak smo ljudi, pa da. Mi valjda možemo razumjeti tu emociju, ne baš robot, tako da. Također ste bili prije spominjali suradnike kad smo pričali još o vašem fotostudiju, pa na koji način birate uopće vaše suradnike? Prije sam mislila da biram suradnike na osnovu njihove sposobnosti rada, onda sam kroz godine shvatila da biram na osnovu intuicije i želim sebi uvijek da biram na osnovu intuicije. Ne znam, mislim sve ženske osobe se mogu složiti s tim kad ti nešto onak djeluje, to je to. Sam shvatila da je to, a stvari koje su se jednostavno vremenom razvodnile, ajde tako da kažem, ili se nešto onak djelovalo da to više nije to, to više nije bilo to i mislim u kreativnom poslu da je to jako bitno da nešto nam sjedne i onda je to. Tako ne znam, je li to krivi odgovor ili nije, ali to je kod mene tako. To je vama točan odgovor i to je bitno. Eto, hvala. Što mislite da je ključ uspjeha u tom u studiju? Je li to oprema ili odnos vas i klijenta ili možda baš odnos suradnika i vas? Ključ uspjeha je naravno krajnji produkt. Ako govorimo sad o fotografijama, to je svakako dobra fotografija. Ali ja bi isto navela da je ta energija i odnos s klijentom jako važan. Baš jako. Ja sam osobno isto voljela otići kod nekih kolega fotografirat se i ono što osim fotografija koje mi ostanu kao nakon toga produkt, ono što mi ostane je ta emocija i taj osjećaj koji se razvio između mene i fotografa. I onda sam to uvijek gledala kod sebe kad meni uđe klijent, da se taj klijent osjeća dobro, prihvaćeno. Jer vi vjerojatno sami znate kako je teško sjest pred kameru. Kako je teško biti model, nesigurni smo, jel dobro izgledam, jer mi ne znam. Obični ljudi su još nesigurni u tome kako mi je kosa, pa još ako su žene u pitanju, pa ili izgledam debel ili ne znam što. I onda trebam dati tim osobama sigurnost, da je sve u redu, da ću napraviti najbolje što mogu, da uvijek ima kontrolu, da može pogledati, da pokažem i tako to. I mislim da je to ključ. Da se opuste, onda tek dobite tu emociju zapravo. Da, jer nema ništa ako mi je neko uštogljen. Da. Ima li neka osoba, da li u fotografiji, da li u influencerstvu, čiji rad posebno na neki način cijenite ili pratite? Ok, što se tiče fotografije, evo baš prije neki dan je bio na HRT-u Stanko Abadžić. I baš sam rekla, on je jedan fotograf koga pratim od uvijek, valjda. I ja izuzetno cijenim njegov rad, njegova fotografija je tako
nekako uvijek ima taj jedan isti vibe, sirova je u isto vrijeme i jednostavna i to volim vidjeti. Volim vidjeti kada je neko konzistentan u svom radu. Mislim, on je jedan stari fotograf, tako da. Kod influencinga mi je teško reći, ali cijenim, poštujem sve moje kolege, posebno one koji su originalni, koji su sami sagradili svoj uspjeh na svojim Mukama. Da, bez da su nekog drugog ponižavali, bez nekog lošijeg, ne znam, vokabulara ili tako dalje. Cijenim one koji su postigli to na dobar način. Evo, njih cijenim posebno. Jasno. Da. A otkud crpite inspiraciju za vaše fotografije u fotografskom smislu i za vaše videe na društvenim mrežama? Pa za fotografije trenutačno to do nedavno. Dakle, možda je bila ta obiteljski taj moment, nekakav ta obiteljska emocija među majkom i djecom i otac i ta neka obiteljska. To je ono što je mene motiviralo da uhvatim taj moment. A što se tiče... Pitali ste me za videe isto? Tako je, da. Što se tiče videa, inspiraciju gledam da pronađem sama u sebi, u smislu u mom doživljaju svijeta oko sebe. Jasno. I to je ono što me motivira. Dakle, moj doživljaj, na primjer, ovog današnjeg podcasta bih možda prenijela na neki način i to bi bio, recimo, video. Ne? Gledam da izbjegavam nekakve političke teme, jer mislim da ljudi trebaju biti opet potkovani ako žele pričati o nečemu što je van njihovog obrazovanja i tako dalje, ne bi išla van sebe. Evo, to je nekakav moj, može umjetnost i nekakav moj život i to je to. Tako je, da. Pa to često kažu da treba se naučiti odvojiti umjetnika od njegovog privatnog života, jer to su dvije različite stvari. Ja ću sad preći malo ovako na privatno. Okay. Pa čime si napunite energiju nakon iscrpljujućeg dana? Što vam je nešto, ne znam, serije, filmovi, hrana? Pa volim se onako uvaliti u kauč moj doma i onako kad je obitelj oko mene, to mi puni energiju. Definitivno volim dobro putovanje, organizirati putovanje. Ja volim sve izorganizirati, to me opušta. I neke jednostavne, ne znam, serije, da, volim serije. Kak ne? Da. Top. Da. Naravno, malo da se opustiti. Moramo se opustiti malo, da. Koja je rečenica ili citat koju ste čuli od nekog, neko vam je rekao, koja vas zapravo vodi kroz život? Ovo je teško pitanje. Kad ima toliko citata i rečenica. Da, teško mi je reći da je to neki citat koji me vodi, ali još kad sam bila jako mlada sam radila kao nekakav posao u nekakvim financijama i imala sam šefa koji mi je govorio nešto u smislu kad radiš nešto, bio je ljut dok je to govorio, kad radiš nešto, napravi 100% to. Nemoj na pola raditi. Onda nemoj ni raditi. Ili počni pa napravi do kraja, ili nemoj ni raditi. I nekako mi je to uvijek ostalo, kad nešto radim, napravit ću to do kraja sad. Rađe 3 stvari, druge neću napraviti, to ću napraviti. Jasno. Kak treba. Evo, možda se za tim vodim uvijek. Biste li to onda i poručili mladim fotografima koji to tek žele postati? Da, mislim, ono što bi poručila mladim fotografima je upornost. Ništa bez upornosti, baš upornost i glavom kroz zid. Jasno. Da. I evo, za kraj pitanja, ali ne i podcasta cijelog. Mislite li da svojim radom, odnosno svojim fotografijama, možete utjecati na to kako ljudi vide sebe? Apsolutno, da. Ja sam primijetila imala sam jedan serijal gdje sam fotkala trudnice, dakle žene trudne koje jesu, kako bi njihovu ljepotu jednostavno, kako bi one sebe prihvatile bolje, jer to tijelo se mijenja u tom periodu i žene se skrivaju, nisu zadovoljne, debele, I onda sam primijetila kad bi ja hvatala dobar kut, mi koji znamo anatomiju, koji smo umjetničkog backgrounda, ja bi hvatala dobre kutove za svaku osobu individualno i te žene bi bile van sebe sretne. Kad bi one sebe bile,
ja tako izgledam, kao pa ovo je super, ma nemoguće, pa si obrađivala, mislim ja uvijek malo sam obrađivala, ali nikad nisam ono ekstreme radila i te žene su bile van sebe sretne i meni je to tako drago bilo, jer zapravo ono, ne znam, kaže mužu da je uslika, muž uzme ovako od gore, da ima ono metar visine i to i ono padne samopouzdanje. I onda zapravo ti fotografijom, kad fotografiraš drugu osobu, možeš jako podići samopouzdanje toj osobi, ako znaš što radiš. Jasno. Ako se nađe dobar kut. Ako se nađe dobar kut. Imam jednog kolegu fotografa, odličan je i jako volim kad me on fotka, zato što on dobro pozna anatomiju. I on zna, ja nisam visoka, ali on zna kako će staviti kameru da ja izgledam sama sebi super visoko. Mislim, normalno, ajmo tako reći. Ja onda volim kad me on fotka. Jel tako? To Svi trebamo imati takvog nekog prijatelja. Svi trebamo ići, da, nekog ko zna zapravo. Tako da, to je moć u rukama fotografa koju treba ono kad se savlada jednom, znaš cijeli život i to je top. Jasno, da. Dobro, evo ga, sad smo došli na ovaj jedan izazovni dio. Znači, pripremili smo malu igru za kraj za vas. Ne traje dugo i ne trebate se bojati. Već se bojim, dobro. Uglavnom, već neko vrijeme kruži trend slušalica i onda ljudi pričaju. I mi smo odlučili da ćemo tako odigrati jednu igru. Dakle, ja ću vam dati slušalice na kojima će vam biti glasna muzika. To si vi možete odrediti koje pjesme hoćete. A ja ću vam postavljati par laganih pitanja na koje vi probate odgovoriti ako ih razumijete i ako ne. Dobro. Pa će onda to ispasti kako ispadne. Može. Odlično. Zvuči zabavno. Ok. Samo malo. Sad dok se mi malo pripremimo. Evo, izvolite, ja ću vam dati. Hvala. Samo da si naočale ne uništite. Pa sve jedno mi je. Ovo je već mi je ono prigušilo mozak. I samo mi morate reći kad vam bude stvarno preglasno. Ok. Kako ti sad sve čuješ? Ne čujem te. Kako mi odgovaraš onda? Sad ništa ne čujem. To je to. Super. Ok, može? Da, jako je glasno. Ja te ništa ne čujem, ali ok. Odlično. Dobro. Ok. Koji vam je guilty pleasure? Ja mislim da je prvi dio koji vam je, ali onda nisam razumjela. Guilty pleasure. Imamo hrvatsku riječ možda za to? Ok. Guilty pleasure. Nemam pojma. Ok. Zona komfora. Što vam stvara zonu komfora? Što mi stvara komfor? Da. Komfor, volim sjediti na kauču, gledam serije. Je li to ok? Odlično. Ali imaš jako lijepa usta sad kad sam se fokusirala. Hvala. Ok. Što vam je bitnije? Kvaliteta ili kvantiteta? Znam što je rekla. Kvaliteta ili kvantiteta. Puno mi je kvaliteta bitnija. Ok. Super. Koji vam je najveći fail na snimanju? Koji mi je najveći red flag na snimanju? Fail. Fail. Fail na snimanju. Ok, ispočetka. Koji vam je najveći fail na snimanju? Najveći face na snimanju. Fail. Fake. Fail. Da. Top. Najveći fail na snimanju. Pa ne, znaš one dane kad ništa ne ide kak treba ići, ono, i sve ide, sve je fail. Sve je fail, sve je fail. Ok, i za kraj. Za kraj. Kako biste se opisali
nekom pjesmom. Kako bi se opisala sebe? Kako bi sebe opisala? Pjesmom. Pjesmom. Kojom pjesmom? Meni je ovo teško. Ne znam. Album. Ne znam. Oprosti. Nema veze. Ok, nema veze. Možete skinuti. Ovo je jako glasno. Hvala. Bila sam vikala, jel da? Pa malo. Dobro je, postoji postprodukcija. Ja sam se drala u ovaj mikrofon. Niste. doslovno. Čak ste stvarno bili dobri. Jako je teško čitati Susana. Je, vjerujem vam. Evo ga. A ima ona žena neka na TikToku koja kao uzima one neke snimke gdje ljudi pričaju i onda čita Susana i kao sve točno čita. Ja ne znam kako... Svaka čast. Ja mislim da ja to ne bi uspjela ni da vježbam. Ne znam koliko. Dobro, evo ga, došli smo do kraja. Hvala vam puno što ste došli. Mislim da je ovo bio jedan divan podcast i da ste zaista zainteresirali ljude koji su ga gledali. Hvala puno na pozivu, jako mi je drago. Evo, kao što sam rekla, ne idem u podcaste većinom i baš sam silno htjela doći u ovaj, jer je u pitanju umjetnost, u pitanju je fotografija, u pitanju su učenici i mislim da treba im dodatna motivacija i da stvarno uz rad i upornost se stvarno može postići sve što želiš. Eto. To smo i tekako utvrdili. Dragi gledatelji, vama hvala na gledanju ove epizode i vidimo se u sljedećoj. Doviđenja.